Udi ang oras. Iti programa na kulong na Adda kami Manen. Of course, kadoy na tada timanong yung Jun Seriales. Together with John Mark Pastor. Ito lang nga po kasama itong radio station Tintay. Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ako talaga nga memorize sumot. Agor ka kita aman DJ live. Datang. Oh, okay, hello Kuya Jun and JM ko na ni Maanisha. Ayan, good afternoon. And we have ako, 44 nga dago sen. So kadagiti madamang Adda naingim matomotan. Okay, good afternoon. Ading Jean Galiom and Kapsat Cathy still there. And Juan Everson, kung na pag-greet nga po manong ni Vincent Ken Edison ni Maton Edison awanan na po kawan kapsa ayun kay Edison nga makap-apa ita kung na makap-apa kita man naklalengin nyo ti maki-apa still with you watching Karuba from Charity Lianes of California and Juan Everson from Taiwan Matisuna Esa Garcia joined and of course ni Manang Sepa aweno ni Imelda Janicio Cayetano and Loida Castillo. Hello, good morning po watching from Bologna, Italy, as well as Julie Bautista and Elena Calaona is also watching. Kung makita basit good ka. Kung makita kita comments. And of course, Ariesa Peralta, Julie Bautista, hello, good afternoon. Karba watching from Greece. And Joy Bacudo Ramos. Hello po mga idol, taga dyan po ako sa Santiago, kung namat. And Defina Pasiteng, naimbag nga malamyu. Amin dita ka Aruba. And Joy Bacudo Ramos, good afternoon. Nakanayon nga Bibuya Video Show, kuyang idol ko na. And kuya pa-request man tayo Oklahoma, kung ni Ading Jing Galiom. Ayan, okay, we'll be doing this one. Warita si Mang Putin ni John Mark nga napang gimat ng iti pabangluna, iti ropa. Ayan, toner ka no, di ginatang na. So, nagitay, kaya't napay apo nga pumintas iti complexion na. Damagin nyo lang kini John Mark no, niya tinagbaling nga sikreto na taamu yung met ti rupa na before, di ka di nakatado, iti nagtubo apo nga jajamante, kada brilyante di rupa na, kada taawanan. So, ti sikreto na, siyempre. Amin na ba nagkata solusyon na ko na da. Hangarod, as requested by Ading Jing Galiom, the song called Oklahoma. Nga madikamotisek, first voice na tayo ito, inuno, nadano ng G-chorus nan. Partaka mambalong. Okay, pag-urayan, kantay, barbaring Addan to isunan into no chorus part. And of course, kani Kapsa Charity, kakayat naman ito Oklahoma Waltz. It happened in old Oklahoma one night neath a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday.
And also with us, Ninang Consolacion Juan, of course, Vizcara, Dalatatamat, and Jun Galam from Villa Carmen is still watching, and Divina Pasiting, good afternoon. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Oh, yeah. It's 17 minutes past the hour of 2. Balong, lagi na pinutong mga pangablaw. Kung natin tayo pabulong ng toner, JM. Hehehe, kung Ate May Basos. Hindi na kailangan natin kasi makinis naman yung mukha mo eh. Kaya nga, sobrang puti. Okay. Thank you, Kabsat from Auntie Charity. Still here watching from Aida, Auntie Aida. Pasco Clinton, nice song from Lama Halma, tinaganda. And dito pala kay Judith Seriales watching. Belated happy birthday, Kabsat Hulito. Ay, Kabsat Manong, Kuya. Uncle Hulito. Kantaan taman ni Suna, happy birthday, Kuya. Kasi favorite na. Favorite na, gurkata kita. Taman dahil tayo favorite ni Kuya Hulito. Oh. Nagtagaridetan eh. Ay, bueno, nagtagaridetan. Jay, bumasa ka pa lang ta. Wow, lovely song makaparelax nga agdangdangag apon alpasan eleksyon from Divina Pasiteng. Kuya Idol, para request J. Inkaman from Joya Ramos. Wow. Tapos Galiom, Ma'am Jing is watching, and Tikasi and two others. Okay, so nga rod, belated happy birthday, di kalman di birthday na Kuya Hulito. So dito iti sonata mi met, kasagot mi ka. And thank you for staying with us. If it brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, and I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me, by your side to drive away every teardrop
that you have cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. Request baby kinineneng from Bing Dimenso. Hello mga kuya, babati po ng happy birthday po ang mama ko Roan Abu Dhabi, wishing you all the best mama from me and ating Charmaine. We love you. Ay, Colonel Pasay. Hello mga kuya. Babati naman po ang mga ko. Kung naman ng happy birthday. Thank you po. From Hardane Tolentino. I'll be there anytime you need me by your side to dry away every teardrop that you have cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you. And I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. Kaday ko na. Oh, kunakat nga. Kaday ko na. Okay, good afternoon once again kini ading Ella and Manen Perlita, kunakuma, Perla kung kunamotan. And Jason pakatkatin sa sismanong nadaniak man ag pabunyagan ng baka jakaya ti talent fiyon. Kang kanaya na ang agnitingeg kada Sunday ko na naapo kinaya mi nagpakasar ka ay ito nagpabunyag ka dapat kayanom. Anyway, medyo nangina nga talaga ti rate for the kado. At siyempre, nagadua po ti projects mi. Handang agpaay kada kami. As you can see, nagadua po ti solicitations mi. Nagado ti na-approvean mo tan nga solicitations for Brigada Eskwela. So, tunggal pa nagbayad yung ti talent fee kada kami at iti laok nan nga social service. And in fact, nga tunubigat at kami jay Cordon Isabela, pero rabi. So nga makasark kami di opisina. Oo. Okay, sino pa ito kajay? Okay, ni Abirat. Yan, Joel Thomas is watching. Good afternoon, dita palengke. Ken kiti so amin na po nga dita aglaw-layo dita nga dumdumay kiti programa mi. Oh, ket natano na nabo iti kanito para iti datatlag asunata main portion nga kunada. Kung saan, ayan di ba? Kung saan? Kung saan ang awitin ay wala pa pong pamagat. Iso nga awan iti makuna nga kamali when gusto ngem adati insurat min nga. Dati umno. Wan umno nga title na dati sunatay nga may patukar tata nga iti mga bak makaala iti electric pan. Yeah, nga stand pan. Mga bak, iti may isang unit nga stand fan courtesy of Mayor Jesus de la Daran of Ramon Isabela. Opo, may kadwa nga Domingo tatan nga adalatan ni Mayor mga mamang titipa premyo. Siyempre, uray siya ano mga bagak nga Mayor ay kadire-diretso no adamot iti 4 decade duo di opisina nga makikita nga mangi promote iti iling Ramon. Kita man. Siyempre, and ano dapat tumatawagan? Unknown number. Okay, please. Damdama po, ti pa nagtatawag yung kata kami. May pa ilamasango sumumbat. Okay nga rod, si Kati Mang Ted, iti maudi nga pagkanurutan balong. Iti naganyo nga rod. Age. Address, kanji title, iti kanta. I-text yun lang nga po dito yung official text line tayo. 0915-071-3686.
When ket dingken nyo apo nga nalaing iti sunata ta. Manmano apo nga maibalikas mi. Weno haam mi maibalikas. Dahil title na. Dahil tilinabag ti sunata. Ta syempre kami medyo kami basit ti twist. Tap na medyo mariga mo basit. Nga if you carefully listen apo dahil ti lyrics iti kanta ay talaga nga may kanyo iti title na nga nasayaat. So dahil na po iti tatatlag nga sunata with your name, age, address, and the title of the song. And may salaang apo nga sungbat per SIM card ti mabalin tayo nga awatan. No namin dua o rin kung correct aji inyan seryo, invalid no kan apo. Okay nga rod, lipasin nyo nga nalaing, wino pugtuan nyo nga nalaing iti title na daytoy nga sonata. Na minsan analabsak balay ti ampunan, nagsari madengak ubing binuybuyak, at damay sa apimpiman inak kinapatang, timalyaw ket bulsek gayam sa nagtedtedluanan. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan, awan numagek ananan, wenno mangkibin atatang, awan mangayat kanyat, ulilaat. Adut umay agpili, ibilang da nga anak dan, kanayon dak alabsan, mabati ak tumanagmaymaysan, pinilidak net na minsan, ngem gaputa bulsek aklan, nang kita dat sa balik, nabati ak manlatan. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan, awan numagek ananang, wenno mangkibin atatang, awan mangayat kanyak, ulilaat. Awan na ng amang arakok, mangay ayo numalmalday, kaya't kupayan numaminsan, biyag kong mawakasan, taamok asa di langit, makitak ti aglawlaw, adda pagtaengan apagawidak, kas kadagiti padat. Ulilaat awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan, awan bisung tinanang, wenno isem iti tatang, awan mangayat kanyat, ulilaat, ulilaat, awanan tinaganat, kasla sabong ti kaleddaan, ana iyaw awan, awan